Živjo in lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Se vidimo. Welcome back. Kako ste? Upam, da ste super, tako kot jaz. Danes bomo najprej poslušali dva dialoga. V trgovini in v restavraciji. After the dialogues, we'll look at some new words together. Začnimo s trgovino. V trgovini. Dober dan, prosim. Bel kruh, prosim. Pol kile. Izvolite, še kaj? Ja, 10 dek salame, prosim. Izvolite. Hvala. Oprostite, kje imate mleko? Tam, na desni. Hvala. Na blagajni. At the cash register. Kartica ali gotovina? Gotovina. 10,30 €. Potrebujete vrečko? Ne, hvala. Izvolite drobiž. Hvala. Nasvidenje. Poglejmo nove besede. Kruh, bread. Pol kile, half of a kilo. Dek, decagram. Mleko, milk. Kartica, a card. Gotovina, cash. Vrečka, a bag. Drobiž, change. And now to the restaurant. Dober dan, kaj boste? Coca-Cola, prosim. Boste tudi kaj jedli? Ja, dunajski zrezek in pomfri, prosim. Izvolite. After a while. Je bilo vse v redu? Ja, super. Boste tudi sladico? Kaj imate? Imamo palačinke, panakoto in jabolčni štrudelj. Ne, hvala. Račun, prosim. 24,85 €. Gotovina ali kartica? Kartica. Izvolite račun. Hvala. Nasvidenje. In poglejmo nove besede tukaj. Dunajski zrezek, Vienna steak. Pomfri, French fries. Sladica, dessert. Palačinke, pancakes. Jabolčni štrudelj, apple strudel. Račun, bill. Zdaj se lahko pogovarjate v trgovini in v restavraciji v slovenščini. Now you can talk in a store or in a restaurant in Slovene. In danes imamo še eno temo. Pogledali si bomo še en sklon. One more case today. Instrumental and some modes of transportation, prevozna sredstva. First, let's see some modes of transportation. Auto, a car. Avtobus, a bus. Vlak, a train. Kolo, a bicycle. Motor, a motorcycle. Tramvaj, a tram. Taxi, a taxi. Letalo, a plane. Ladja, a ship. Metro, a metro. Poglejmo, kako se uporablja instrumental. Let's see how instrumental works. Instrumental case is always used with prepositions. One of them is s, meaning with. S sometimes changes to z, depending on the first letter of the noun that follows. But we will learn more about that in the future. Poglejmo, katere končnice ima instrumental v ednini.
Let's look at the endings of the instrumental case in singular. Instrumental, ednina. Moški spol. Vlak. Grem z vlakom. Ending om. Ženski spol. Ladja. Grem z ladjo. Ending o. Srednji spol. Letalo. Grem z letalom. Ending om. So again we have the same endings for moški in srednji spol, ending om. Sometimes om can change to em. That happens if the noun ends on letters c, j, č, š, or ž. We already mentioned this rule with adjectives like rdeče. Na primer, tramvaj s tramvajem. Some other modes of transportation have some other specifics. Na primer, with motor, metro, and taxi, we need to add the letter J, J, and because of the rule C, J, Č, Š, Ž, we get ending em. Z motorjem, z metrojem, s taksijem. And kolo, which is also an exception. Kolo s kolesom. Don't worry, I'll post some exercises on Instagram so you will have some opportunity to practice. In to je vse za danes. Hvala, ker ste poslušali, lep dan in srečno pot. Z avtobusom, z avtom ali s kolesom. Se vidimo!